Korea y'Amajyaruguru iherutse kumurika ubwoko bushya bwa za misile zidasanzwe zirasa kure zirasirwa hagati mu nyanja. Igitangazamakuru cya leta rukumbi muri Korea y'Amajyaruguru cyari kiri muri uyu muhango wo kugaragaza uko izi ntwaro zikoreshwa, cyatangaje ko ari intwaro zihambaye kurusha izindi, zifite ububasha bwo kurasa kure ugereranyije n'izindi ziri ku isi. Ni misile zerekanwe ku wa 4 w'itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2021 mu karasisi ka gisirikare kateguwe mu buryo bw'igitangaza, kagenzurwa na nyiricyubahiro Kim Jong-un, umutegetsi w'ikirenga wa Korea, nk'uko yabisigiwe n'abasekuru se na sekuru. Ibirori byari birimo abantu benshi, abasirikare batezwe gutambuka neza kandi badasobanya, nibo babanjirije ko kwiyerekana Korea imurika imbaraga zayo za gisirikare n'ubuhangange bwayo. Bibaye habura iminsi mikeya cyane kugira ngo Perezida Joe Biden watorewe kuyobora Amerika arahire. Mu bihugu bibiri byamaze imyaka myinshi bidacana waka, ariko cyagaragaye cyane cyane muri 2019 Trump yaragerageje gukora ibishoboka byose kugira abashe gutsura umubano na Korea y'Amajyaruguru, ndetse akavuga ko ari inshuti na Kim Jong-un. Iri murika ryabaye mu gusoza inama ya kongere idasanzwe y'ishyaka riri ku butegetsi, aho Kim Jong-un yise Amerika umwanzi uruta ibindi bihugu byose Korea y'Amajyaruguru yagize. Tazashobokana cyangwa atazakorana na Joe Biden nk'uko yari yakoranye na Trump. Amafoto yatangajwe n'ikinyamakuru cya leta ya Korea y'Amajyaruguru KCNA yerekanye misile enye nini cyane z'umutwe w'amabara y'umweru n'umukara, ndetse n'igice gisigaye cyane kinini cy'umukara, zimurikwa imbere y'imbaga y'abantu bazamburanga amabendera bishimira ubuhangange bw'igihugu cyabo. Muri aka karasisi k'ingabo zirwanira ku butaka, imizinga n'ibifaro biremereye byari byakozweho kugira ngo bizanwe mu imurika. Ibi bisaswe byari bisahetswe n'imodoka nazo zidasanzwe ziri mu mabara y'icyatsi kibisi aranga igisirikare. Abasesenguzi mu bijyanye n'ubusesenguzi mu bisasu bavuze ko izi ntwaro zidasanzwe ari ubwa mbere zibonetse mu maso y'abatuye isi. Bati izi misile nshyashya kandi zirasa kure zitarabaho ni ubutumwa Korea ishaka gutanga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubaha agasopo yuko bagomba kwitonda. Akit Panja, impuguke yo muri Korea y'Amajyaruguru mu bijyanye n'ibisasu by'ubumara, yanditse kuri Twitter iti umwaka mushya Bukang Song cyashya. Kwari nko kuvuga kuri iyi misile y'akataraboneka, ndetse n'amarocaza yikurikira mu nyanja, ndetse n'uburyo bwo kuyohereza SLBM. Ikote ry'uruhu n'ingofero y'urugara twiri umutwe yose nyakubahwa cyangwa se nyiricyubahiro Kim Jong-un, umutegetsi w'ikirenga, yagaragaye amwenyura azamura akaboko arimo areba aka karasisi kabereye mu murwa mukuru Pyongyang mu cyanwa kiswe Kim Il-sung. Ikinyamakuru cya leta cyatangaje ko izi ntwaro zikomeye cyane kurusha izindi ku isi n'iza balistike zirasirwa mu nyanja hagati. Aka karasisi ko ku munsi wa 4 ntabwo kagaragayemo izindi misile za intercontinental missile zifite ubushobozi bwo kwambukiranya imigabane, ikaba yarasirwa nko muri Aziya ikatumwa muri Amerika. Izi misile impamvu zitagaragaye mu karasisi nuko zerekanwe mu mwaka ushize 2020. Izi misile zivuga yuko zishobora kugeza umutwe utwaye ubumara kirimbuza hariho hose ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ku mugabane wa Amerika muri rusange. Ubunini bwayo bwatangaje abahanga mu by'intwaro kirimbuzi ubwo zamurikwaga umwaka ushize 2020. Mu ijambo yavugiye muri kongere no ku ishyaka ry'ubushize, Kim Jong-un yasezeranyije yuko agiye kwagura imbaraga z'ibisasu kirimbuzi by'igihugu ndetse n'ubushobozi bwa gisirikare bwa Korea. Yavuze urutonde rw'intwaro nshyashya zikomeye zirasa kure yifuza, zirimo izitwa long range missile zishobora kurasirwa ku butaka cyangwa mu mazi zigatumwa ahantu kure. Yanavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari zo mwanzi ukomeye cyane wa Korea yigeze kugera, kandi ko Amerika yabaye inzitizi ku mpinduramatwara ya Korea y'Amajyaruguru, umwanzi uruta abandi bose babayeho mu mateka y'isi. Ati uwo ari we wese waba uri ku butegetsi muri kiriya gihugu, politiki yabo yo kurwanya Korea ya ruguru ntabwo izigera ihinduka. Ingoma ya Kim ikomeje kurangwa cyane n'iterambere ryihuse mu isoko ry'intwaro kirimbuzi n'ibisasu birasa kure kandi bikaze. Korea ya ruguru ikavuga yuko izi ntwaro zikomeye cyane kurusha ibindi byose, kubizera ubwirinzi bwabo by'umwihariko ku bijyanye n'imigambi mibisha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuba bashaka kwigarurira Korea ya ruguru. Umwanzi uruta abandi bose ku isi mu babayeho mu mateka y'isi. Uwo ari we wese waba uri ku butegetsi muri kiriya gihugu, politiki yabo yo kurwanya Korea ya ruguru ntizigera ihinduka. Ingoma ya Kim
ikomeje kurangwa cyane n'iterambere ryihuse mu ikorwa ry'intwaro kirimbuzi n'ibisasu birasa kure kandi bikaze. Korea ya ruguru ivuga yuko izi ntwaro zikomeye cyane zikenewe cyane kurusha ibindi byose kugira babashe kwizera umutekano wabo no kwirinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba yashaka kwigarura Korea ya ruguru. Umutegetsi ukomeje gukora ibikorwa bya kirimbuzi cyasa atitaye ku gihugu icyo ari cyo cyose cyabasha kubangamira umutekano wa Korea ya ruguru. Inshuro nyinshi umuperezida wese uriho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba arebana ayingwe na Kim Jong Un ku bijyanye n'ibisasu kirimbuzi no kubishyira ahagaragara. Mu myaka ine ishize y'ubutegetsi bwa Donald Trump, Leta ya Pyongyang benshi bizeraga ko ishobora kugirana ibiganiro byihariye bikaba yagera ku mwanzuro hagati na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hakaba hagezwe no ku mwanzuro wo guhagarika ikorwa ry'ibitwaro kirimbuzi. Byaranageragejwe mbere y'uko Trump na Kim bahurira muri Singapore mu 2018 baratukanaga izuba riva. Mbere umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, nubwo Trump yavaga mu nama avuga ko bagiranye ibiganiro byiza kandi ko Korea ya ruguru ishobora guhagarika ikorwa ry'ibitwaro kirimbuzi. Ntibyavuzwaga yuko nyuma y'igihe gitoya iyi Korea yasohoraga itangazo ivuga ko yagerageje ubundi bwoko bushya bw'ibisasu karundura, ahubwo ikavuga ko noneho ibyaje nyuma bishobora byo kubaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ine ishize Kim Jong Un yabonanye na Kim Jong Un inshuro 3 bahura na Trump baganira ku buryo ki bahagarika ibitwaro bya kirimbuzi, ariko bananiwe kumvikana ku bijyanye n'ibihano by'ubukungu. Leta Korea eshatu ariko bananirwa kumvikana gahunda yo guhagarika ikorwa ry'intwaro kirimbuzi. Bananiwe no kumvikana ku bijyanye n'ibihano by'ubukungu Leta ya Amerika yahoraga ishyiraho Korea y'Amajyaruguru, kimwe n'iby'umuryango w'abibumbye washyiragaho iki gihugu. Ubu haribazwa niba Joe Biden hari icyo azabikoraho mu gihe bisanzwe bizi ko yavuze ko adashobora kujya mu biganiro na Kim Jong Un. Kubera kandi iki gihugu gikora ibintu byacyo mu buryo bwihishwa kandi gituje cyane, abasesenguzi bavuga yuko kumenya umubare wa misile na launchers gifite bigoye cyane. Gikora bucece kandi cyitonze cyane ku buryo nta muntu n'umwe wo hanze ushobora kumenya ikintu cyose kijyanye n'ibikorerwa muri Korea y'Amajyaruguru. Byanagaragariye ku cyorezo cya coronavirus cyageze muri iki gihugu, ariko ibintu bisa nk'aho bigizwe ibanga kugeza uyu munsi. Nta kintu n'iki na kimwe kijyanye n'imibare cyangwa amakuru ya coronavirus asohoka muri Korea y'Amajyaruguru. Hari hashize iminsi mike cyane Perezida Kim Jong Un wa Korea y'Amajyaruguru uherutse kuzuza imyaka 37 y'amavuko ashyize hanze urutonde rurerure rw'ibyifuzo by'intwaro kirimbuzi yifuza yuko zakorwa. Izo ngizo zirimo misile ziraswa kure, imitwe minini cyane y'ubumara agenda kuri za misile, n'ibyogajuru kirimbuzi n'ubwato butwara ibisasu kirimbuzi bugendera munsi y'amazi, amasubmarine. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 nibwo Korea ya ruguru yerekanye misile ya rutura yambukiranyaga imigabane y'ubunini burenze ubw'izindi zose zari zigeze zikora mbere muri iki gihugu. Iki gihe byari mu muhango wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 75 y'ishyaka ry'abakozi muri iki gihugu ryari rimaze. Igisirikare cyakoze akarasisi katarabaho. Aka karasisi n'ubundi kabaye mu ijoro, hari mu ijoro cyane ku buryo byanagoye ibindi bihugu gukurikira uyu muhango kuri za televiziyo. Uretse televiziyo y'igihugu niyo yashoboraga gufata amashusho ikajya yongera ikayagaruraho. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020 Kim avuga ijambo ry'umwaka mushya yatangaje yuko igihugu cye kiri gukora intwaro zikomeye cyane zifitwe n'ibihugu bitera imbere gusa. Yavuze ko ari intwaro zihenze cyane azigereranya n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko mu gihe kiri imbere uko Amerika izagenda ishidikanya igatinda kugirana umubano mwiza na Korea y'Amajyaruguru, ari nako bazarushaho kubaka intwaro z'ubwirinzi. Yavuze yuko uko imyaka izagenda yicuma abanyamerika bazagera bagasanga nta kintu na kimwe bashobora gukora kuri Korea ya ruguru mu gihe byari bibaye ngombwa ko bashoza intambara. Misile ya rutura bagaragaje umwaka ushize niyo ntwaro y'ingenzi nyakubahwa Kim Jong Un yasezeranyaga abaturage be. Yavugaga yuko intwaro rukumbi yakorewe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko yari imuritswe nk'ikimenyetso cy'uko ibiganiro hagati y'ubutegetsi bwombi n'abategetsi bombi byanze kuvamo ikintu gifatika. Korea y'Amajyaruguru ubu ngubu ifite misile ebyiri zambukiranya imigabane. Yagerageje rezo mu bwoko bya Hwasong 14 yagerageje muri 2017 bishobora kuraswa mu bihumbi 10 by'ibirometero zikazagera mu Burayi bw'Iburasirazuba cyangwa se ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaye umutwe w'igisasu cy'ubumara kirimbuzi cyatikiza benshi kiramutse gituwe hasi kikaraswa ahantu runaka. Hari na Hwasong 15 nayo yageragejwe mu 2015 ishobora nayo kuraswa mu birometero 13.
zo zishobora kuraswa ahantu aho ariho hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zikajyana umutwe w'igisasu cy'ubumara kirimbuzi kikaraswa aho ngaho muri Amerika kandi kivuye muri Koreya y'Amajyaruguru. Hari misile nshyashya kandi zerekanwe ariko zo zitarageragezwa, nazo ziri mu bwoko bumwe n'izi ngizi, ariko zo zifite uburebure n'ubunini budasanzwe, zirutaho gatoya wasonga 15. Ikindi, Koreya y'Amajyaruguru yatangaje ko irimo kugerageza misile imwe ishobora kujyaho imitwe myinshi iriho ubumara kirimbuzi. Ibi ngibi bikaba byaba insanganya ku bwirinzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na za misile, kubera yuko haramutse hiyongereho undi mutwe umwe wa misile utwaye uburozi, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahita zikenera ibikoresho byisumbuyeho kugira ngo zibashe guhagarika iyi mitwe igihe haba habaye irasa ryayo ishobora kujyaho imitwe myinshi iriho ubumara kirimbuzi. Ibi bikaba byaba insanganya ku bwirinzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na za misile, kubera yuko haramutse hiyongereho undi mutwe umwe wa misile utwaye uburozi, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahita zikenera ibikoresho byisumbuyeho kugira babashe kuzihagarika, bahagarika iyi mitwe igihe haba habaye iraswa ryayo. Ibihugu bifite intwaro kirimbuzi ziteye imbere zifite ibikoresho byitwa Multiple Independent Launch Vehicles cyangwa se MIVs, zifashishwa mu gushyiraho imitwe myinshi nk'ibisasu kirimbuzi bishobora kuraswa ahantu hatandukanye. Koreya ya Ruguru ifite intego zo gukora mwene ibi ngibi bidatinze. Nyuma yo kugerageza bya bisasu bya ICBM, hakanamurika ibindi bisasu bya rutura, icyahise kibazwa ni ingano y'ubushobozi Koreya ya Ruguru ifite mu kuba yarwanisha ibi bisasu kirimbuzi mu gihe haba habaye urugamba. Ubusanzwe ushobora kurasa misile nyinshi bitewe n'ubwinshi bwa launchers ufite. Launchers ni ibitera biriya bisasu kirimbuzi nyine, ni ukuvuga ibintu bashyiramo biriya bisasu hanyuma bikabirekura bikihuta, byaba biri mu mazi cyangwa biri ku butaka nko mu modoka rutura cyangwa se ibindi bintu byarekura ibyo bisasu. Bimwe mu mbogamizi Koreya ya Ruguru yahura nayo mu gihe yajya mu ntambara biri bukoreshwamo ibisasu kirimbuzi ni umubare w'ibi bikoresho bya missile launchers cyangwa se ibintu birekura bya misile. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigereranya yuko Koreya ya Ruguru ishobora kurasa misile zambukiranya imigabane zitarenze 12. Iyo mibare ishingiye cyane kuba bazi neza ko Koreya ifite launchers 3. Buri imwe ifite ubushobozi bwo kohereza misile imwe, hanyuma kugira ngo ashyiraho indi misile agasamo undi mwanya munini, byasaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba itarasubiza kuri misile ya mbere n'iya kabiri. Gusa nanone iri nigereranya kubera yuko nta muntu uzi neza ubushobozi bwa Koreya y'Amajyaruguru cyane kuri ibijyanye n'ibitwaro kirimbuzi. N'ayo launchers ubushobozi bwayo arashidikanywaho cyane. Mu 2010 Koreya ya Ruguru yatumije mu Bushinwa imodoka nini cyane 3 ziheka ibisasu kirimbuzi. Ni imodoka bya WS-51-200 izihinduramo ibikoresho bya transporters electros cyangwa se TERS. Izo TERS nizo Koreya ya Ruguru yakoresheje mu gutwara no mu kumurika no gushinga izi misile, ni nazo kandi zakoreshwa mu kuzirasa igihe byaba ngombwa. Izi modoka ni iz'agaciro gakomeye cyane kubera ko zishobora kwigirayo ubwazo mbere yuko zirekura misile, kuko byagorana mu kuzisimbuza mu gihe ibintu byaba bigenze nabi. Ibi rero bisobanura ko Koreya ya Ruguru yakenera launchers menshi. Gusa kuba Koreya yakura hanze izi launchers ubwazo bisa naho bitakunda, bitewe n'ibihano bibuza ibihugu kugira icyo bihereza Koreya y'Amajyaruguru cyane mu bijyanye n'intwaro kirimbuzi ndetse n'ubucuruzi. Ariko nanone hibazwa niba Koreya y'Amajyaruguru itaragera ku rwego rwo kuba yakwikorera launchers yayo bwite. Ibi ngibi bigahozwa no kuba Perezida Kim Jong-un umwaka ushize yaratangaje ko intwaro za kirimbuzi bafite zibijeje umutekano udasubirwaho, kandi yuko bizatuma nta yindi ntambara yongera kubera ku butaka bwa Koreya y'Amajyaruguru. Ikindi kibazo gikomeje kwibaza kugera uyu ngubu ni uburyo Kim Jong-un azashobora kwishyura ikoranabuhanga izi ntwaro ziba zisaba mu gihe igihugu cye cyugarijwe cyane n'ibibazo by'ubukungu. Mu myaka 5 ishize Kim yijeje abaturage burumbuke mu bijyanye n'ubukungu, ariko iyo migambi isa naho itagezweho. Amakuru avuga yuko ejo bundi afungura kongere y'iri shyaka yaciye bugufi avuga yuko ibyo yemerera abaturage bitigeze bigerwaho, ndetse anabisabira imbabazi. Bene nk'iri jambo risaba imbabazi ntabwo ryashoboraga kuvugwa na se cyangwa sekuru, ariko uyu mutegetsi ukiri mutoya bisa nkaho bimaze kumenyerwa yuko ashobora gusaba imbabazi abaturage ku bintu bitagenze neza, ndetse akanabikora yunamye. Kim Jong-un w'imyaka 37 akaba n'umutegetsi w'ikirenga wa Koreya y'Amajyaruguru aherutse no kuzamurwa mu ntera nk'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi. Uyu munsi arimo arashaka uburyo ijwi rye ryava muri Koreya rikumvikana no hanze cyane mu bihugu bya Aziya. Umwaka ushize Koreya ya Ruguru yafunze umupaka
mu buryo bwo kwirinda coronavirus ko yakwinjira muri iki gihugu. Kugeza ubu ngubu Pyongyang ivuga ko nta bwandu bwa coronavirus bwari bwahagera, nubwo hari amakuru atemezwa n'abategetsi avuga ko iyi corona yamaze kwinjira muri iki gihugu cya Korea, ariko bikaba bimaze iminsi myinshi. Gufunga imipaka byazambije cyane ubucuruzi. Korea yakoranaga n'Ubushinwa bwahise bumanuka ku mpuzandengo ya 80%. Mu gihe gito gishize imvura idasanzwe n'imyuzure byangirije ibihingwa n'umusaruro abaturage bari biteze muri iki gihugu n'ubundi cya Korea y'Amajyaruguru. Ubu ngubu hari ibibazo by'ubukungu bikomeye cyane, ari nabyo Kim Jong-un yasabiye imbabazi, no mu gihe bari mu bihano by'ubukungu byabaye nk'ibishyira igihugu ku ruhande ugereranyije n'aho ibindi biri, kuko nk'uko Peter Woods urimo gukora PhD mu bukungu muri Korea ya Ruguru muri kaminuza ya Vienna yabivuze. Gusa nanone uko ubukungu bwajya hasi kose n'uko ibintu byagenda hose muri Korea ikomeje kunamba ku mugambi wayo wo gukora ibitwaro bya kirimbuzi ndetse no kutagendera ku matwara agenga ibihugu mu kudakora ibisasu kirimbuzi. Mwakoze kudukurikira, mukabana natwe kuri channel yacu ya Isano TV News. Mukomeze mubane natwe, mukore subscribe, like and share. mugire ibihe byiza. 사실 난 어제 아침에 선생님께서 그런 의향을 표시하신 걸 보고 난 나 역시 깜짝 놀랐고, 정식으로 오늘 여기서 만날 걸 제안하시는 말씀을 오후 늦은 시간에야 이렇게 알게 됐습니다. Some people say as if this meeting was pre-arranged through the letters you have sent to me. But myself was surprised yesterday morning when you expressed the willingness to meet with me here, and also when we got the official confirmation late yesterday afternoon. 아빠를 같이 만나고 싶고, 또 이 만남과 특히나 이런 장소에서 만나면 우리 북과 남 사이에는 분단의 상징이고, 또 이렇게 나쁜 과거를 연상케 하게 되는 이런 자리에서 오랜 적대적 관계였던 우리 두 나라가 이렇게 여기서 평화의 악수를 하는 것 자체가 어제와 달라진 오늘을 표현하는 것이고, 앞으로 더 좋게 우리가 변할 수 있다는 걸 모든 사람들한테 보여주는 만남이라고 난 긍정적으로 생각했고, 또 앞으로 우리가 하는 행동에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각했습니다. Also, I'm always going to meet with you again, and this place is a symbol of the separation between the non-Pakistan and also a reminder of important past. Thank you.